Hoijak Koktwmani Bisingtwi Srangsalo KhungsaLori Malkhungo rate Khlaiwi Manjakha1.5 Lakh YabaTablet Hadiwa aboni hadirot 7 crore Patimungo Khorang Khoroksa Borokna arrest Khlaika Bazar Shara Thanani Police Mung Susanto Rudropal Paithago NDPS Ekerongo Susanto Rudropal ni Mungoi Khlaisaka FIR Patimunoti Koktwmani Bisingtwi Shawai Manka Kraksal Hora Bazar Shara Thanani Police Rokni Thali Kaise Hoijak Koktwma Sopaimani Hinai Patimungni Koktwma Mankheno O Malkhungo Kasunani Bagai Habau Ongkorka Police Paithago Khungsa Malkhungo rate Khlai Manjakha1.5 Lakh YabaTablet Hadiwa aboni hadirot 7 crore Patimungo Khorang Khoroksa Borokna arrest Khlaika Bazar Shara Thanani Police Mung Susanto Rudropal Patimunoti Koktwmani Bisingtwi Teibo Shawai Mankha Asamni Simi KhungsaLori Malkhung Faitongmani Hinai Paithago Patimungo Khorang Khoroksa Borokna arrest Khlaika Bazar Shara Thanani Police Mung Susanto Rudropal Paithago Patimunoti Chaituguna Tebuga Ongkorjak Tabo Bazar Shara Thanani Police Bureau Report Chini Khorang